Gezeyimegen bir ayda 2 yol oturabız, şimdi çay içip, çay pite alabız. Manas rayonunun aksakalların ıntımağı. Anan derse otoğlu, salamatlı oğlu. Şimdi ıntımaktı, uyuşturganla biz. Ona o Aşınbek degen bir gel şey alamız. Mamay degenimiz var, Kasil. Şu bizim ıntımağımız. Şu ıntımağı ardı versin. Derse otoğlu, salamatlı oğlu. Жақсы болды. Bizim hakkında bugün kuda kalırsa gezeyinge tamam yaratkanı geldin. Birinci dünyada tinçlik olsun, el yurtun onuşu aman olsun. İkinci uday dastur konuna bereke verip, bala çakan üy bilenlerin aman ezim olgula, hiç nezlerin kem olbay. Şu oturgan, oturan kaçuşların bärine uzunlar den soluk kalayım. Büreğimde oğurvay kala. Hiç kem olbay. Daim uçunda yaşlıkın üstünde yoluşup yürek. Hayır rahmat. Oturan dasturkonun berekeli olsun, ömrümüzün den solun için olup, arabız suyurmasına yani. Rahmat, bugün her gün oyunuzda aytıp koyalım, ama tumartumadan gelgen eken. Bunday aytkanda bizde bunu Manas rayonu boyunca aksakalдар. Bunun uyuşkanına bir 2 yıl bolup kaldı. Anan bu aksakallardan beri şu ынтымақташалыda bari süйлöşkönбүз. Hazır her bir ayıldan gelgen büyüt ошол аксакалдар. Ошол ынтымак менен келатабыз. Кудай кааласа. Үй бүлөсүнө өмүр каалайбыз, бакыт талай каалайбыз, ырыс кеш каалайбыз. Жакшылык болсун, дасторкону кең болсун, Кудай пейилине берсин, ден соолук берсин. Жакшылыкты каалайбыз. Анан жалпы мына аксакалдарыбыз аман болсун. Бардыгы бала чакалуу, неберелүү, чөбөрөлүү. Ошо биздин өзүбүздүн балдар айтып атат. Аксакалдар баргыла деп үйдөн кыйнап жиберип атыр балдарыбыз. Баргыла аксакалдардан калбагыла деп. Ынтымагыбыз боло берсин эми аксакалдар. Жакшылык болсун. Баарыңарга ден соолук. Жакшылык болсун. Rahmat, rahmat. Kımmatlı aksakallar. Bana iki cumada bir çoğul başı soğuşup şimdi ıntımataş çay içataz. Bana bugün bu zaman kulun gezeye gel çay bir otururken bu zaman kul sağ rahmat. Den soluk bileyiz bala çıkana da alan aksakallarım. Bu da sizlerge den soluk versin. Uzun ömür versin. Baktılı bala çıkanardın yaşlılığın görgüle daima orta olup şimdi başı koşup çay içip yüreğiyle. Hayır rahmat. Hadi kazanın. Ынтымақ бар жерде ынтымақ болса бәрі. Саламатсыздар урматтуу бүгүнкү назиттинге чогулуп отурган элдер, аксакалдар, инилер, агалар, аталар, жерде отурган бузур макул күтүп аткан экен. Дасторкон ушунуку шээринен кезекчи болду. Илгери шерине аксакалдар чогулуп шерине жешти эле. Биз ошо тартип боюнча ошо боюнча ушундай түздүгөнбүз. Башында жармадан баштаганбыз. Мына быйыл 3-чү жыл болуп кетти. Жакшынакай дасторконубуз да кеңейип, мындан ары жакшы болуп атыр. Кызыгышып атыр. Булардын отуруштары үлгүлүү болуп атыр деп атыр. Бардык элдер кызыгып, ушу бизге кошулгусу келгендей болуп атыр. Башка топтор түзүлүп атыр дегендей. Баштоочулар ушул жерде отурган аксакалдарыбыз бар, бригадирибиз бар, канцелерибиз бар дегендей өзүнчөлөр коом болуп калдык. Мына айтканда баарыбыз пенсиядагы кишилербиз. Пенсиялык жатканда жардам беребиз деген областык немелерден деги өкүлдөр келип кетти. Булар Кудайга шүгүр жолугуш жакшы болуп атыр. Ар кандай жайында болобу, башка да болобу, ар жака эз алууга да автобус берип, акимдер да жардам берип атыр. Шунун өзү бизге чоң кубат болуп атыр, чоң жөлөк болуп атыр. Мына аксакалдар ушу ар райондун ар тарабынан келген баары чогулуп атыр ушуна иштеш болуп. Дасторкону кең болсун, жакшынакай жайылып турдум, бакылдап шакылдап отуруп эле, жакшы болду.
Toy ver. Ana böyle kaçma var. Amaçını koydum. Yaşını koydum. Hangi? Sarayının sakalları. Bugünkü oturuşumuz kutlu olsun. Aman bol olsun. Aman bol olsundur bir silarsın. Çok üşüp oturup baldarızga, kızlarızga, nevlerizga çok ata bulduğu için. Bu en yaxşılık, en suyunç. Bundan artık bizim istemiyoruz kalgan yok. Yaşımız geldi. Aksakal degen atka konmuşundu, yaşlı seni öldürür için. Yaşlılık olsun. Zamanız tınç, el yuttuğu zaman kanday sonuç yaşatırız. Vardı geçti. Nağı Prezidentimiz Sadık Japarov'a, Kamçıbek Perşeyev'e öte çok rahmat. Bunlar şuların arkasından Kırgızistan kanday sonuç ölsün örgünde öte. Erten yakında bana pensiyanı öte. Sadık Japarov'a öte çok razı olsun. Kuday sağındağın ömür verip, yaxşı yaşar düşündüm, Kırgızistan'da başka bir yere. Bәрізге Құдай денсаулық берсін, аман-есен боламын. Ең көп отырған кейін жақсы аман-есен болып жақсы жүреді. Баарыңарга ден соолук каалайм. Бул жерде отурушчалар Манас районунун эң мыкты аксакалдары отурсуңар. Баарыңарды мына келе жаткан аксакалдар күнү келе атат, ошол менен куттуктайм. Бул биз кийинки келе аткан муундарыбызда кызыбыздын эртелеме жакшы жүрүп аткан сөздөрдү айтып атабыз. Нарт насилибизди, жакшы той тамашабызды ошолорго түшүндүрүүбүз керек. Бул отурушубуз жалаң эле бул жерде болбосун, ушу биздин райондогу, Коңшу районундогу, Талас облусунда жакшы жерлерге жакшынакай жерибизди жайылтышыбыз керек. Дайыма бизге мына бүгүнкү кылган тамагы бул болсун. Кудай кааласа агайын туугандар менен, жел-жааттар менен жакшылыкта, ийгиликке тойгонун дасторконун жакшылыкка жайылыбыз. Ошол жерде отургансың, баарыбыз той кыласың, Кудай кааласа тойдо ушинтип жакшылыкка жүрөбүз. Баарыңар куттук болсун. Rahmat. Yine Müslümanlar, bir rayonun elimiz var. Keçeli arkadaşlar yaşlı dedik mi? Sakalı saklayıp çaldık. Karaya oldu. Bizim karayalımızda iyi kurumlarına kireçeki ülke olgunluğu oturayız. Diyelim oy. Sebebi biz karız var, nırız var diye. Biz unutmak oldu. Biz de görgen oğullarımız, biz de görgen nevrelerimiz. Ay bizni çoğun atalar üçün oturgan dep ayrı bir aylık aytmadık da. Oşonda ayrı bir aylık uldары bat da. Oşonda köbeyöz. Bir biz ulana turgan nerse bu. Andan orta usta oldum. Bir gündük yaşa ödeyik. Oşon meni yaşa ödeyik. Keçeun köttükün tarih. Erten kümön. Erten turağız. Allah öyle. Bugünkü oturgan yaşa ol. Oşonda rahat, toy. Bugünkü canlıgan. Bugünkü söylüyoruz sözümüz. Oşonda bazı nasip etsin. Jarkırap jaynak, bir üstüne külüp jaynak, yaşta koyup bir öteyip, baldarga, yaşlarga ömür verdin, bizge okşagan karayaga iman verdin, orta oluşta ıntımak bozdun, ıntımak var dedi, hırs var dedi, buzulmak oldu. Rahmat, bu şehrine, tezeyimene ötülüyoruz, bugün sen kolundan geleceğini kılıp oturdun, rahmat, daim tatos, senin daimin tatos, senin dastor konun, dastor konun bunlar daim toyga yazıldın, sen de şöyle gör. Ben de şöyle rakla kaybolup toy olacak senin arkadan toyman bizim de toy oldun. Toyda yol ayakmayız. Aynen öyle. Mana жақсы сөз бол, өзің сөз күні. Endi mына Арайылгадан чыккан аксакалдар айтып атыр. Баары жакшы сөздөрдү айтты. Дүйнөдө тынчтык болсун, Кудай бөйдө ырыскапка сактасын, эл журтту согуштан сактасын. Анан мындай токчулук заманда бизге буйрузун жаш өлбөк, жамандык көрбөк. Аксакалдар астынан өзүн балдар аман болсун, небре чөйдөр көп болсун. Анан баары тилегибизге жетейик. Эч качан жамандык болбосун. Ортобузда сый болсун. Талашкан сый болсун, башкасын баттабыз. Өзүгө жакшы, рахмат сага. Neden? Birinci baylık den soğuk dedi. Bäriňerge den soğuk. Aman bolmuşlar. Kudayın bergen yaşına çıkmışlar. Anan elde tinçlik bolsun. Kırman tolu dam bolsun. Koro tolu mal bolsun. Aman bololu, jakşylyk bolsun. Unutmakta üşintip jüröreli. Kara oradan gelgen bir iki представительстве koşup, ıntımağlar var eken biz koşup jürüňөр. Ekere biriktirip atsınlar, ekere.
Aksakallar çoğu çay içmeye buradayız. Aslında genelde belli çay içip öyle eski arapaz ki. Çay içti. Herkese yüzlük suat. Eskiden soğuk. Evet. Getir. Meyil aksakallar. İsterdin artınızda deyip yürüp bunu özünçeli kuvaniş. Yakşılık bozdun. Densoluk dolu amanizm boloydu. Buska bugünkü bunu çayınız kut bolsun. Ömrüңүздө жаманды көрбөй, жакшылык үстүндө ойноп көрүп жүрөңүз. Аман болойлу, жакшылык болсун, ha? Мен аке не дейсиз? Да, многу аш бергенге жаш бердим дейт экен ушу. Дайым ушундай дасторконубуз жакшылыкка жазды берди. Ушундай бир жакшы дасторкондордо ойноп күлүп, бирөөбүздү тамаша кылып, бирөөбүздүн тамашабызды көтөрүп, ушинтип бир жакшы немеде жүрө берели. Анан аксакалдар баарыңыздарга ден соолук, ийгилик ишиңиздерге. Ортобуз кемебезин, колдон келсе баарыбыз ушу бактылуу үчүн чогуу жүрө берели. Kemizde de keçirik. Keçirik. Кемибизде да кечирик болсун. Karlar, yaşlar, bismillahirrahmanirrahim, ten tuşlar, aksakalı durdurma kol. Selamun aleyküm. Densoluk dololu, salamat dololu, ötken çakta ötüp gitti. Gelir çakta kelip kalır. Hazır bizden uçuracak. Uçuracak degen uçurunda, üşütüp çay içip, densolukta olup, salamatta olup, eskilerde ne etip, söyleşip, jakşına kay, daim aksa oturganda joluk жүрөлөр. Ынтымагыбыз арта берсин. Денсаулыкта бололу. Кана 10 миң денсаулыкта саламатта болууларга келген. Рахмат түшүндүп, дайыма келип турат. Rahmet bizgile. 10 миң. Kuday dastrokomu bereke versin. Başından gitmeyen bak düğüne gitmeyen tımars bereke versin. Bozulun kut ketmesin. Daha çakan bilen mi? Zibbilen tımars turistü bak kulu kalıyor. Nohut turan campı. Dövle kuştura karlarga. Güle güle kalarım. Kuday isperge de oradan gen soluk versin. Böyle ayıdan sakta kuştan çıkarım. Gen solumar çıngol tük dolu eman ezen. Dayım şunda arkası oluşunda güç görsün. Anam suyul basın. Dayım